Mes tai nu asmai prie Gediminas kapas apereinan. Gediminas kapas garbas apereinan. Sen Davidan. Be sen kunigikan. Andar mes tai bėmės skaitausis, kai aupalusis kapans. Kapans aupalusis, adar neaupalusis debas kunigikas kapan neaupalusis. Be stan neast Gedimins, neast kunigiks, adar mes nevaidamai kas tvenast. Stviast laban deikten, be mes katartai nuvaitiausis as stan legendan, as gelzainan vilkan. Angata druvei en legendans. Nu, en šan legendanas mazila ir druvītoja. Ar viskai? Jā. Nī. Nī mazili. Nu, dirējis... Nu, adar stāst interesanti legenda. Asmerikai ar viskai ast parts mitologiska, be interesanti legenda. Ja, be astet meri X2 en stesmu likatusmu garbu, be dainas, ritus, ritualai, be Krievijai stvimezei sagyton kanieka, bet jinai, kada nibei šiai gariai, sparts labai mazei vidatun stan kitan garban, kvei digi pa legendan asta Tauras Garbs. Tauras Garbs, kvei pastan legendan, kunigiks gūbunsen medianinsen stan Tauran, be stvi turilai būt vis sparts labai vidatan. Iz šismu garbu, kaigi stven visan priipala. Be asmeri visadan, kada nas asmo stvikai, Krievijai stadan stalivusis nas tan garban, begi stabai izbandasnis per kunigikan, nustavic ritualiskas izbandasnis, stasi pagantiniai mazei vidaton stan kitan garban, kastven audasi, anga Gediminu eit labai, begi taurs mazei ir galintun tenan digi. Stasi pagan, ja. Delikis, kai stamazila būtvai, kaigi stavida platformi, nadiriton per stan, stan kaigi eit priipala audastas izbandasinis, ritualiskas. Stavida stidėja. Adar stvi šiandieną niest panu, adar katartai bei kaupali, be mes vidimai slaidans, kaigi stvi audasi, kaigi stvi visan bei, vidimai geitin. Kavicas tan gnesinis, anga padinga en Vilniai. Jā, visanast laban. Aha. Mes eimai talis en kitans garbans, diriton kliptinan Vilnin.